Kementerian Pertahanan Rusia terus memantau tentara bayaran asing yang tiba di Ukraina untuk mengambil bagian dalam operasi tempur. Selama hampir 4 minggu, dari tanggal 8 Juli hingga tanggal 5 Agustus, jumlah tentara bayaran di Ukraina menurun dari 2.741 menjadi 2.192 sebagai akibat dari tindakan ofensif Angkatan Bersenjata Rusia dan unit-unit milisi Rakyat Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk. Sementara itu, 175 lagi tentara keberuntungan tiba di Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, termasuk 81 pejuang dari Georgia. Pada saat yang sama, jumlah tentara bayaran yang tiba di Ukraina tidak melebihi kerugian di barisan mereka. 335 pejuang asing dipastikan tersingkir selama periode ini. 389 pejuang lainnya meninggalkan wilayah Ukraina sendirian dengan perasaan takut untuk diceritakan. Polandia masih memimpin dalam tingkat pengurangan tentara bayaran di Ukraina. 99 telah dieliminasi dan 146 pejuang melarikan diri. Selain itu, dalam 4 minggu terakhir, 36 tentara bayaran dari Kanada, 33 dari Rumania dan 21 dari Amerika Serikat dieliminasi. Secara total tentara bayaran datang dari 66 negara. Data yang diperbarui kini telah dipublikasikan di sumber informasi Kementerian Pertahanan Rusia, kata juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur tanggal 10 Agustus. Нас просто забросили без всяческой поддержки, как мясо. Команда мне передала, что оставили нас без связи. Мы не могли ни с батальоном, ни с бригадой связаться. Рации не работают, не знаем, что нам делать и где позиции занимать, и какая задача для нас. Полностью были отрезаны, питания не было, воды не было, связи не было. Нашим единственным выходом, чтобы остаться в живых, является служить оружие. В подтверждение этого из лесопосадки показались несколько военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации. Мы находились как на ладони, не видя противника. Если бы мы не служили оружие, мы бы погибли без фактически боя. Было принято решение для сохранения личного состава служить оружие и сдаться в плен. Нам сохранили жизнь, не били, но поели, дали воду сразу, дают воду, еду, обращаются хорошо. Нас кинули просто нікуди, без нічого. Ніхто нічого не об'яснив. Так треба робити. Нас вивели по радійки і сказали, якщо ви хочете жити, сложіть оружие. Ми сложили оружие, і це була групировка букви О. Хорошо кормят, поют. Все хорошо. Расскажите про вашу подготовку. Вас готовили какие-то, проводили учения с вами, с каким-то видом вооружений, что-либо такое? У нас такої сильної підготовки не було. 2 рази стріляли з АК по 11 патронів. Більше такої підготовки не було. И после этого вас все равно отправили... Да, відправили сюди.